Awu hallelujah. Amen. Awasithi sanda bakithi esontweni. Awu hallelujah. 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 There is power in the name of Jesus. Awu hallelujah. Hallelujah. Awubingelele makhelwane sawubona makhelwane. Khuluma nomakhelwane bakithi, khuluma nosenzelele umshaya high five. Umuze impilo makhelwane bakithi siyakhuluma esontweni. Uthi what right makhelwane? Asifundeni bantwana benkosi amahubo 124. Oma sifundela asiqalele kusuka ku verse 1 siyoma ngo verse 7 bese siyathandaza. Ncwadi yamahubo 124. Sihloko sithi ukubonga ukusindiswa engozini enkulu. Verse 1. Uma uJehova ebengenathi makasho njalo manje uIsrayeli. Uma uJehova ebengenathi lapho abantu besivukela ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina. Amanzi ngabe asewele phezu kwethu kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo. Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabaquphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Awuphindele verse 6 no verse 7. Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabaquphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Bayede uNkulunkulu wethu olungileyo. Bayede sonini nanini. Uphakeme Nkosi yenkazimulo namhlanje ntambama. Nali izwi lakho uNkulunkulu egcwele elifundiwe phakathi kwethu. Izwi lakho liwukukhanya ezinyaweni zethu. Izwi lakho libile njalo usho njalo incwadi engcwele ithi kodlula izulu nomhlaba kepha izwi lakho limile njalo. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ukuthi nalizwi lakho elehlaba lehlukanisa inyama nomkantsha lihlukanisa umoya nomphefumulo selifundiwe phakathi kule ndawo. Khuluma ngalo ke uNkulunkulu wethu uthulisa yonke imoya sizwe ukukhuluma kwakho ngezwi lakho ngelihle igama loMfowethu uKristu Jesu siyakhuleka. Amen and amen. La esifunda khona abantwana benkosi bese siye emthandazweni. Bathi ke uma uJehova ubengenathi makasho njalo uIsrayeli. Bathi ke uma uJehova bengenathi lapha abantu besivukela alibongwe igama lika Jesu. Amen. Bese lapha ku verse 6 makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo alibongwe igama lika Jesu. Amen. Abantu laba babonga uNkulunkulu bebone amandla kaNkulunkulu phezu kwempilo zabo. Jesus. Bambonga ngoba kunezinto abayibonile uNkulunkulu abandlulise kuzona. Ngoba kuhle ukuthi monke wandlule into esiyalithatha ithuba lokumbonga uNkulunkulu. uNkulunkulu makangakwenzeli izinto maqedana uthule ngathi ayikho inkosi akwenzele yona. Ngoba sida abantu bagcwele ubufakazi bezinto abangazisho baloNkulunkulu wethu. Uma amehlo akho ungawathatha webhekise emuva uyawubona uNkulunkulu ehamba nawe, uyawubona uNkulunkulu uNkulunkulu kwamthwala la. Inkosi iyangidlulisa la. Ube bengihamba ngedwa ngabe ngafela endleleni.
uJehova angqobele bese ngimangala ukuthi Nkosi kodwa ngijabule kanjani ngoba la engadlula khona kwakumele nginendlulu lesimo engingabhekana nazo empilweni kwakumele ngiqede ngalo izinto ezike zangehlela fanele ngaba ngikho namuhla izinto ezike zangehlela mhlawumbe ngabe sengihleli nasekhaya angisakhonzi kodwa into engihlangabezene nayo kodwa uNkulunkulu wami ukuthi angibanga impango yamazinyo akhe la isitha singindile sibe sizingofono ukuthi sizongibamba siqede ngami basho ukuthi ukhona hamba nathi ukhona sethwalayo ukhona sethakayo Ushabula baba no Jehova sitha uthi uqeda ngoba ngathi amen ukhona somebody uthi uqeda lekhaya lithi elithi khaya kanti somebody lwana wothi yasimana iminyango wothi lapha ekhaya intente yofela ithi somebody no Jehova angalala loseli sithi sitele yena suke siphelile Abagana wasithina sinabona Jehova lapho sitha sifuna ngathi khona lesitha sithi udiyaqeda ngaye namhla sithi siyaqeda ngawe namhla sisala siningi sikhemini kanti sesindlulele ngapheshe ngoba uJehova uvakavumi ngathi bese verse 7 umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibela abathundu ethi ugibela waphukile bese thina saphunyuka ethi umphefumulo wethu siphunyukile njengenyoni ogibela abathundu ethi ugibela waphukile ethi thina saphunyuka njengamakhala singaphunyuka akhuluma ngamakhala singaphunyuka siyaphunyuka siphunyuka kukhandolo isithaya sithi sivalela kusekhona aphunyuse okhandolweni lakini labathi akukhithe phela khona kini uJehova uphunyule wena uqalile izintangabo ngokuzama uNkulunkulu wethu usiphunyulisa labathi esiphumule khona bayizanjani siyaphunyuka Sizifunda lapho sitha siyashibulira wena ngithi ukuthi ayibamba ishibulisa njalo nathi usala nje kunamafunda phethu ukuthi sike sasibanga khona isitha bathi ukuthi sesibunyukile sinemvuzuko nokuthi isitha sake sazama ukusibamba basho ukuthi kukhona samba naye bafika basophula ogibelile mubi bafika basophula esandleni sesitha awamakhamandela bakashuka amaketano abalethi basibaphanalo bakashuka izinto abalethi basambele nyeni ndadlala abathi bavala ukuthi ekhekile into efela omangala hlumi into ezinto obona fela hlumi emanga athi ngoba siyesathi siyakugobela ukuthi siye kuye kwenze izinto bemangale lapha kithi kungenzeki lutho bathi bakubekela inkwembe uphume ekuseni uhambe ubuye bethi bayagada ukuthi khona into ezokwenzeka kuwe kungenzeki lutho ubuye uphila bemangale ukuthi kwenze njani lo muntu angafika abantwana benkosi uJehova yasophula ogibeli lwesitha uJehova yasophula lapho ingibezi zesitha zikhona ukuthi Jehova uyasiweza zindlulise kuzo
singena la kuthiwa ungena khona sikhule la kuthiwa uphuma khona abantwana babo sikhona esaphalayo ukhona siwesalo uJehova igama lakhe unomphana kunamana wayikhona umhlaba ungasebenza uJehova Jehova usingenisa usivulela iminyango evaliwe asivulele futhi bese uvulele nakuvale umuntu lapho uvula khona Jehova akekho ongavali uJehova usivulela iminyango isitha esivalele kuyo yezwa abantwana bebosabanye kunento zabo ezobekhaphela ngoba sithandaza kunento zabo zeminyaka ezabo phela kodwa singaku Jehova baphumula ey'ntweni zesitha izindlu eziphulwa iy'ndlu zeminyaka ezabopha abantwana bakho ezabopha ikhaya lakho kukhona into ayiphulayo siyaphulile kuphuka amakhamandela etohlabelelayo namangazi uthi phuluke wethu ethi namanje kusamangela uthi yini lophunyukile uthi ngoyibuke esikwethe kwakho uthi yini lophulukile inhlupheko yayithi yangilazi leyangozi yayithi ifuna uqeda ngayo yini engandlula lapha sekuvalwe amehlo yini wadabula lapha nangisamangele nathi izinto inkosi esenzele sona ishiya simangele uthi kodwa kanjani inkosi kanjani lapho sidlulise khona sisala simangele kwanathi ubaba sasamba sodwa sasiyophelela endleleni ube Nkosi besinenabo abe safela endleleni sinofakazi ngalonkulunkulu sinofakazi ngalonkulunkulu namandla empilweni zethu asikholwa yena ukuthi nayintoni esibophile esiyakhululela nayintoni eqilazile kukhona namandla okukhulula ey'ntweni ezibophile kukhona amandla okukhulula kukhona ongasiza empilweni yakho ofunda incwadi kaJohn chapter 8 verse 36 ithi uma indodana inkhulula ethi njengoba ngakakhululekile impela uma uJesu ekukhulula ukhulula ushiya ukhululekile impela uthi nayintoni ekubophile negqilazini kukhona namandla okukhulula wena kukhona namandla okugashula izinto ezibophile nezigqilazayo neswenza ungabi nathule emphefumulweni yakho kukhona namandla kukhona onamandla okulekelela uJesu Kristu kukhona ungasiza impilo yakho kukhona ungasiza abantwana bakho khona umuntu ongalekelela ikhaya lakhe uJesu uJesu masiza wena Jesu masiza impilo yakho uma indodana yomuntu ikhulula yekuba ngokhululekile ikhulula esonweni ikhulula ey'ntweni zonke oyisigqila kuzona ey'ntweni nawe ungasayithandiyo kodwa kukhona namandla okukhulula uJesu Kristu uthando lwakhe luyamangaza uyakuthanda uJesu ukube kuye ngesitha ngabe kade wafa wena ukube kuye ngesitha ngabe ikhaya lakini sekwavala ngehlazo ukube kuya nemicabango kaSathane ngabe sewaqeda ngawo nasemsebenzini ngabe usenamsebenzi kodwa uJehova uyenqaba nawe unqaba nawe uJehova sebekuhlalela imihlangano bethi akaxoshwe lo muntu othi uJehova eme ngakuwe Jehova uthi noma uqhamuka emsebenzini benciphe kodwa uJehova eme ngakuwe ukuba siye umsa nothando lwakhe ngaba usekho Jehova na uJehova kunzimeni izinto inkosi ekudlulise kuzona zinenge ingibe inkosi ekwephule kuzona zinenge
ubuze ukuthi inkosi iba ngakubo ngomthandazo wenza inkosi ibabinge inkosi basikebele ibantwana benkosi umsa wakhe athi umzungezile ngasemva ngaphambili basiyabeka isandla sakhe phezu kwakhe ungilwela izimpi ekhamba ngemuva zibizana yonke uJehova amlwele zona amlwele enkingeni engihlangabezana nazo uJehova ngwenze kuzo ngikhamba phezu ukuthi inkosi bengakiyo abantwana benkosi kukhona uNkulunkulu namandla sefuna sithandaza sasiyathandaza umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibela abacuphi ugibe lwaphunyuka ugibe lwaphukile thina saphunyuka awuthi mina ngiyaphunyuka awuthi mina ngiyaphunyuka siyaphunyula abantwana benkosi uphunyula eyintweni ezibambile uphunyula kulezinto ezingalethi ukuthula ekhaya uyaphunyula kusona ukuthi khala ekhaya akunenjabulo ukuthi Jehova uyaphunyula le kuba nepeace emangalisayo kube nokuthula okumangalisayo ngoba kukhona osilulayo kukhona osinqobelayo yilo mdala kunabalala yilo ohlezi ngasedla yilo onemcabango emihle ngawe ethi umcabango nayo siyo umbulala kodwa umcabango nayo eyokuphumelelisa ukhona uNkulunkulu othandayo ukhona uNkulunkulu osiphunyulisayo ayigibele sidlula zona ingibe uNkulunkulu yasiphulela zona uphula ingibe ofuna iqede ngawo uphula ingibe inkosi uphula ingibe uphula amaketamo ofanele uyeqashu ukuthi impilo yakho ibone ngathi ayiphambili kunalokho ibona ngathi ihlehlele kukhona uJehova ongaphulela lezo nkinga kukhona uJehova ongaveza zinyanga evalekile kukhona uJehova ongakwesela ngaphesheya abanye siyakhuluma ngathi basemgodini manje uthi angiboni isasa empilweni yami lapho ngikhona ngibona ukuthi unyama ethofela unyama na ekhona yena ngimelele khona ngathi ayikho impumelelo khona uJehova ozokwenzela ngaphesheya ukhona amanqamulelo zonke ukhona amakwesela ngaphesheya ukhona amaphakamisela ngaphezulu ukhona amandlulisa la ubopheke khona umindodana yomuntu ikhulula yawuba ngawukhululekile impela sibeke ngiyabo siyathandaza baba maqayele ngicela uzothandaza ngale Nkosi